Pokvareni marketički zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad hljeba, uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Ovo je treći put u poslednje 4 godine da glasači izlaze na biračka mesta. Zbog toga bi možda bilo korisno da se podsjetimo koja je uopšte svrha glasanja. Izbori naime predstavljaju osnovnu ideju svakog demokratskog društva. Oni omogućavaju narodu da civilizovano izabere predstavnike koji će voditi zemlju. Postoji više tipova političkih izbora, kao što su parlamentarni, predsjednički i lokalni. Oni se ne praktikuju samo u državnim poslovima, već i u svakodnevnom životu, jer predstavljaju najbolji način da većina bude zadovoljna. Wikipedija je definisala izbore kao postupak kojima narod, odnosno birači, poveravaju obavljanje političke vlasti predstavničkom telu, a u mnogim savremenim demokratskim društvima i predstavniku države, odnosno državnom poglavaru, a koji onda predstavljaju narodnu suverenu volju. Oni su zbog toga izvor i temelj legitimiteta celovitog sistema državne vlasti. Kultura glasanja nastala je u staroj Grčkoj, ali je bila ograničena samo na slobodne muškarce. Bilo je potrebno da prođe 2500 godina da pravo glasa u svetu dobiju i žene, i to krajem 19. veka. Tek pre 50 godina ovo pravo dobili su i Afroamerikanci. Možda će vas iznenaditi da je glasanje kod nas bilo razvijeno još u vreme Otomanskog carstva. Ono se javljalo u vidu seoskih zborova, ali su oni bili ograničeni turskim zakonima. U periodu posle prvog i drugog srpskog ustanka javljaju se mnogobrojni narodni sabori i skupštine. Poslednji izbori u Srbiji održani su 2014. godine i koštali su narod ove zemlje 1.146.440.000 dinara, a slična cifra biće izdvojena iz budžeta i ove godine. Toliko košta 1035 inkubatora, 216.759 kompleta udžbenika za prvi razred osnovne škole ili 47.313 invalidskih kolica. Zato glasajte pametno da ne biste morali ponovo, jer cena je visoka.